online TV channel anda manduni shankos nyamela nung rice ni an wale shankangwan sorry an wale shank badak ka ngwan ron kina dangro wijen dangro du bakel ban report ti ban ka linkel ka do badanen token kaja tekon kalari ti shop karaoke diok ati bana kwen gwasme jo ni ambana lat bana right ka kuya kuba county gwaden she kwen makwach ke commissioner gwaden chatiaiten che we ka kuma kirma yadit mara ga kwiden kwen makwach mo ko declare ga jamono jene ka SPL ayo che we ka kuma SPL kaka kor gwade dan ane de ngwarwal na lungane no kwen makwajim e chira mi mo melaran kirma yadit ko ngai kon medan e chalat ade kono chularo nene me chalat Dr. Guy Cook confusion da na cha create de kon nene no ngum to okay bana no mo bana jeling ka je report me report da rawde na bana right ka kwi Dr. Machar ke report pa no ka lugan danen men cha luka kwide luga danen lat kere which no ka juba no temi cha lat gwasame neti kontin labon Dr. Machar do kon ko sholon wo defend lawyer ka nere kono yangi ka ngot tin chunkel ke Dr. Machar ate jo mi kan lat gwasame ka kwi message ne te chala do te ka WhatsApp do badana kama karar ke je ki WhatsApp group chat and chala do take information cha jektin bana jeling and mandan shoda lat ke jen report me report dio den gwasme bala report me be ka United Nations ate ga jo mi kan lat and go nene biken base and take a kobo biken a gek ka gwatot ba ko loitin kwala kuji ken biken a gek temporarily alo bala gek ka gwatot but can specify ban jojek ka jen report meni a report jog baling dong bala tin ko kien shit ka koro kon lat ken o shit work kam kum SPLA aigo ken kume marwai ke wude shal me Johnson ulun kia gwelek militia kia gwelek force bana joling mad yo mi chete but kenyam chana me right be ka kwiudo mi shala me kwit ma kwach ki kwit nyalew ka tada la nun keje gwasa me milingi report me lingi ka YouTube ka ken subscribe ka milingi je ka Facebook gorno jin bi Facebook da bi je follow ko bi lere kono non ka gwasa mi kan chamala shukeji ka gwal dan pai ka chupkeje report mem bokono kwena bala report an chalat re which ka kubo commissioner dunga kubo county James Queen Makwach jen share ko announce officially ke chala rojen chetia entam je jen ka Sudan People Liberation Movement in a position mnyono che jen ka kume SPLA aigo she declare George generation ngot ka kume SPLIO she we ka kume marai ke kirma yadit and kume no mo kume ngai kondi ala no ati Dr. Guy Cook taten sorry and kume SSPDF mo marai ke kirma yadit ngai kondi ala content gwasmo kwen ma kwa jaramkel machine che ko confuse ka gwan me bare no rana SPLA aigo and temache George wone ne a jenishe ruling party case Sudan People Liberation Movement la SPLM men pink kirma yadit a jenishe join and kwen makwach la da jom shirka na me ka shanga dioka jok ke warga micha gor ko office de manan titin ko ngai kone kwen makwach me dan e chika cha banya kubo chaja announce no jen chaja la kwanya la commissioner dunga kubo county ka me dan chaja wuch me chiram kel melakur kuma SPLA me chaja kwanya onta me chala no jenisha tiai che we ka kuma SSPDF chala de George ka jola da gwasme
chela do nene ajen do badana jene ja ko kuma spila yo ke report an chanu ajen situation chala difficult ke je la road no jene ran kuma spila yo ka jano ne re kon tike kel ke ji ke ji SSPD so charge force ko jen belar no chetiai ko re ne kon tin ka ne kirmi yadi chicken warti modelaro ke ji spila yo ko no dial sharen bar ngwat mane chela do situation ka kobo jene difficult long ka unstable low situation and anti tin chabech so men should decide and when over way ka kuma SSPD jen do badana chelat ke je jen cheraj bolung ka jen report kwen ma kwaje jene gan kan man sharo de kuma SPD ayo de ban pin ka ta dana chelat ke je ajene kwaje banye kuma SPLA ayo pin ka jen situation to ko tame ko jen kwaje force chermana ngai kona lo teleje ade ko laro teleje lwang ngai kon la ya faske baje force ko bisaranda ka kuma SSPD so jen do badana chelat ke je jenne de kon ka ko shuina ka kujimo ko kuna shu jenne de algor kan mal ka gorgan development jen chala do gor we jen ko le jen ga nyamo jen we ka ja ka kuma kirmi yadi jen charaj bo lonko jene de dul gor ka de kelep ka de dul wal de kelep no re wich ka kubo gwan mi motel ne de tin ko ngai kon diale akubo ngane tin akubo tin kan tin ne de kon te kel ka kirmi yadi jene man pena akubo be chop jene jen disagreement dana to ko kuma SPLA yo kana kuma SSPD ke kuma SPLM mara ke kirmi yadi jen decision de over development bejenu charaj mo chejelat jen boche nyoga raje lo gonyo kuma SPLA yo jene take internal disagreement to ka kuma SPLA yo jeni kuma SPLA yo tele je support no jen tele je support so ko kuje mo china de ko te ka kuma SPLA yo jen ta da la je jeno jen kuma marwai ke kirmi yadi de jen la kuma mo ke jen mandande ne diatatin so che decision mission mo chelat ko jen mo che jien ko kuma SPLA yo lat kan je yo ne queen ma kwa che jien mission and bisho ngaje no ran kirmi yadit mugo kon man to ka queen ma kwa queen ma kwa ka kor penalty kon de paiwo ne ka gwade dan me pa ya kwan ji kon disagreement te kon chi tok chana kanen kine de wan chi ro ala no queen ma kwa jen shiran kuma SPLA yo ko jela jele ke kuma SPLA yo barreje mi beteme der me tin like necktie the necktie me der bejelat munyo no jene ran nga ran kume SPLA at the same time loy de jene loy nga loy SSPD of kilo just pelim so that was the confusion which create kan wore kontaka kobo che kondi ala ngi ne wal ne bende ne me dana sha rwan jala no ngumu kuin ke je ka chwa nok ne te kontaka kobo no jene telere ko chiji SSPD ap chigede chop ka kobo so ti kon dial ne tema mi cha kobo chai ban pe she declare cha la randien so nyu de je long no ti kon ta dan tok chana jangat bado la winna la kan bum ko cha ja gor no ba je lat eno na moye tok unless che kule jo mi je jo tema eno chi kwen ma kwa che we ka kuma kin mi yadi ngai kon me dan che to ka kor pa de paiwo me je kor me je to gwati ka kobo me cha widia le kon me cha ke be dinya SSPD ap ki me cha SPLA yo charen watch jojo gwan wona ne chine di al chigi jien cho SSPD ap cha ban wich atel kor so mi chit kana mo agenda le rode ana ko bo weekend makan makab ni ke 2013 kwala pa ke betem so de yin ngaje no amele rode plan mi cha le ka jang ka netin kon de kel ke la ngore ano ba ko bo ba je kap ki ba je surrender ka ke shimnen yana ta matala ne din more ta ka kobo so tele ram ta ka kobo so de yana ngaje mo one ka another report report me bakulo we ka dung Dr. Machar chana right
ke jen base dung United Nation metere wika kobo kon kulo we ka dung dak machar bu chu gwa yo ke jo ji United Nation chicken report chicken a lot can be ga GN ka kobo ken ji United Nation mission ala UNIMIS chicken announce ke chicken la Georgia no can be ga GN ka kobo be ke base den be kana gek no lat can be kana gek ala mi just temporary ade ko lara ka gwatot jene kene jen be kana gek jamo maybe they will come back ka tadan chalat kije ka jen shanga dok ka joga pai we shi ka benyal ki de ko lar no nene an walle ka shanga dok shi kume UNIMIS shi kan desaro buga jien ka kobo tawra mo chaje la de ken shi ramadan la kur mishale Francisca Mol kala do nene jen jaram dala UNIMIS ship ke kur dinijen ka quick communication kana public information am dala le la kalat ja announce no bige jien ka kobo kan kula ro bige jien immediately ka jen ta me but chikalan jen ko jogo mi bige jien ka jogo be chicken bitere which bige del jien wana me plan mi chare le ka kan wal ne ka jen pai wero ron kin dang ro jen dang ro de jen o chicken de ngut ka ko bige del jien kan ji we do no ka kore wachi kana be delay ka kwi ka kur dan le rode ko kana gujino chicken civilian chicken de ban pin ba no jen ku ka laro chine bi jere ka ko ba unless ti malche ben jen ba ka jien non so right now can be jien me jago tigre which situation jala worst case situation je bet jen do be dani tigre wiki je kana ko la peacekeeper tin chidot kene ko na gangana wa ku ko support in corner shoot ten cha yarakor kene de corner shoot ajen tay dana teken keje batte mi cha kulat gwas mi be kon diala ngat ando be dana jen keke mu ga ka bes keje mo kana dor chetel yo kene chetel financial support mu kam keke ngai ko na ken ne de ko la fan la ka ngono wachi kana gak ka kuje mo ken la no ne ko chetel fan ake chetel yo kana be kana del gaga no mo ji United Nation chikala do ne ko right now chinetel yo ka yo chika bat ketel ne mon ka yo ka jelat kan mono be kan base dan ka ko be kan gag temporarily a many me dong cha fan cha ko UNIMIS kala do ne cha bet je dien cha je yot pin cha la 15% ko kor pen dang bakel cha yot pin ka 15% ka kan pet dang pet bakel to so mean that tell support murung menong ke mukam ke jen mi shu ken ke jen tam ken la do ngona ba base ba jagak so na me mi choda la ngai kon dial mi budget bat la ta ka yor ka pin tel real mi la be ka so ku jumani ken yuge no china bitre which ka ko bo na dil jenten ko tel real mi ba kamna ta jo mo cha jala de ken ka ta dan ji ka roi ke je so na me da la agenda ndi yelin ka kwika man cha la ta kuma UN United Nation ke UNIMIS ana buga jen ka ko bo ana buga jen biken wa ke biken base den bikalan pal ka kwiko chetel financial support mi jekene so ana me da la agenda de kono ling ana ka kwiya kobo one ka look Dr. Machar ke report jidida paiben lere jidida me paiben ka baling ne ideal te ga jom chalat Dr. Machar ko le la lawyer ke kan ko na chiro gwasme te ka do be dan cha Dr. Machar chala ro te ga message ja je ka WhatsApp group kan message to na shude me je ka challenge Ramadan la kur Ramadan different lawyer ne ko ni chunkel ka Dr. Machar kan kononiam an walle Africa Union chiga na America re we ka juba kan ji Africa Union chiga na America re we ka juba ke chiga ben chala no chwa look chwa ka chong so no more me le ro da ban writing maybe in another news but men work kare we ka juba ku ba me chalat ke ku mala ba je dilalet aja do dan chiga chubre we ke so biya yo ngaje no chi Africa Union chiga chubre which no ka do dan chalat kwana we gwata me chang ban la lu tini yo
lawyer Dr. Machar. Tin Shung ka first by President Dr. Machar. Kana nega dang barotin konan tereti jen ga jakel. Take Michigan challenge. Digital evidence chicken ka challenge. Kia tayo dana sha kwak chao kamrar ka jeka mobile. Jaga challenge ka kore ken. Area ga me lat kene amandan and duobadan chalari jeno take a message ni sha kamrar ka WhatsApp. Kan message to temi chicken titin. Look and wale look shangan jan bakkel wido ngwandien. Look and jan bakkel wido ngwandien. Je lugo mo man wuga titin. Dr. Machar lawyer kene de kona yithok kongot. Ramishwala Anis Tombe Agostino Jetich ke kui digital forensic expert. A digital forensic expert Ramandan en chukwak wo kamrar ka mobile kena computer. Roante konde chala do chala tere mobile do bedan e chut korea to ko jeka nasir. Ko ju kuma kire gujeno te go do mo gor kana de kan Dr. Machar kana je kware de kan ka yen ka je ki de kan ka ladre ti yen ka je. Chakula tel guan meronko de kan editi de kan ka yen. And then she can kula we ko ngwana battle phone ken bagatul baga gun mete ke rwaini ti chicken kalat chicken ajugo no to ko kor kan nasir. Yo be kula te ga chuonko de kan Dr. Machar de kan yen kan ede kon la ju kware. So jikaran shikana gor no ne bika Dr. Machar, biken kwaka dialte konde sha kepkeje. Me take information meten gwadamo ba kamrar. Mi sha kamrar, sha ngaje no ke evideni, baga chu nyoda no Riek Machar kene je kware, kene ite moti sha dwer sha jalat. Jene jur ken ramu money. So ko kujo money, ano ba information ba kamrar, o kene take ti George, tigi ken no don't te chalat ko tele evident nyodo Riek Machar che dwer che jalat kene je kware. Yana ka lora bang ke politic timengai konen no en kir ken jana ko ken nyirien ka Dr. Machar jela kana go longono de ka Riek Machar de ken riek mite ko do mo de yen ka ja ko che de le we che de le participate ka national election gor ken long but de ken ka so ko kuje mo sharan forensic expert mo ki wudo mo men me chi dad ni kamra chatich chi defend lawyer Dr. Machar chi gitich chikana jogo no kan datan to koni kamrar la tok ken ka authentic ke kan wan joja la togo no kam karar ka mobile cha jo mo cha je to beken ko chala do ne kan datan to waje ke karam kel kan to koni cha gwan datan ne waje ka WhatsApp gadwij lampoch ka report ana chala de ken chirga jawa dana chala the prosecution team ne de konden gorge je longo no de Dr. Machar de je yen kana je kware kana shi kan message ni kana je ka WhatsApp kana WhatsApp mo kar wa indi kona ajektin wa kan message ni chikan suggest ni kana ladan no ne we are gorana ka kwarin mobilize we are market de ni assess PDF kana Nasir County jenta dana chikan lat ke je icha jiga na mo amicha gor gadwi lampoch ko why army ko gali jogo no we are part of the NSS PDF jen kwa gala tije no guye no na me atoko la tok so ajom le road so chinede kontin ki ramadala run forensic expert men quality are look na mo luga jen bakeli do ngwandien jo chalat gwaseme chinedi al china ngerba ko chagu jeno reide kadi kono gwala watanin ka kaini chelare wonene a jene message mo it was not directly sent by Gadwilam himself wa Gadwilam poch tel kana message kana jak alajen duno chaje ka WhatsApp group buhad ni latke jeno ti Gadwilam poch a part of the group ke ganeten kono kule participate ka group wa kana jak nene je tam mitiga group and tam kana kel ka cha message chino mo cha jakten ikene cha chula do ko cha jaka group cha la guje no jaga nga jaga Gadwilam poch
chukan yo guje no ko de garu lam po take a group mo agent jagamone ano kwarun mobilize ka we amaga de SSPDF so de kon guje no shakuret ko en ram jeng message by the way la chude la tetin ka WhatsApp ngai kon WhatsApp le dan let kija ano wa jeng ne bang de ka WhatsApp group ko bay la no ngung we jin tiga tedo ma ka teleb dani be jama ajen me chakula jiran forensic expert me kuri chalka me Peter Calvin chela dono ka thok karwi lam poitel message me chanen me jak dono te ka group en cha message mo cha jakten so na me ajen manda roi na kwida gwalo ka court she defend lawyer chi nyoko ti nyok chi ken expert chi ken teach eno jin dinetin kon tinti participate ka group mo de ka identify neder content jig message tin kon group te kanete wan dir chot ken der kalat ga jaw chalat gwasme ajenen bono mo chot ken tele ka telephone minyo nodi ajene che ga de identify che ga de ngach ko ka neder content ga group der chot ken lad no ngaka ka group der chot ken jikana number ken ajene ken ka jik jene chot tele ka telephone jen ken ere konti ga group mo kan shoot ken kan ka save ka telephone kan ka to ka telephone so chela do nene I could not clearly identify most of participants jen chela lon ko der ka identify no nga mete ga group mo so chineti ngwan cha ti cha jakan ka kwi ko ken eb den gwal lat gwad mo ke kwatin kwa present ko code ken ka talk wala ka kain so mu shirkana me mutuok take question odien be chanyo ko mutike ko changa jeno te dia lat ka rodien te chude me cha fail ko cheka de identify ka message ba kan la jaga jaram dan bi no chi jag duno te ka group ka jeni cheka de identify kan ko te ka group mo cha ti dien chanyo ko kane cha ti jeno mandine ngach mandiri lane en gadui lampoj take a direct communication kana torgile tuan a question mi chatich take je mit garuch lampoj no ke garui lam mi take a direct communication ka torgile tuan gwaze dane ken korkana to ko ba kula ngaje no indeed chude me che participate kere gedan chura lot so chela ro nene no such communication could be confirmed ajaram dan la ran forensic expert e jene charge de confirm cha de la no tike direct communication ko tele message mi nyoda raina bu kon ngaje no di telat ke wude me nyoda jeno tele hebden te chalel te chajik ko medan chala de no torgile tuane jene tike direct communication e ka kan kwarto bara tamara me menti telephone wotul kala ge jeno tike message tin ko jen kwalu ke jema chaje no di tele message ni te tike telephone te kwa direct ka gade so jene tele mutual communication kana it dang roto tone chinanyo ro gwasme eno tike message mi chala do chajak no we kana en gwada dan en right nothing mi wacha jak no eno message me der la gadwich lam jagamone alo message mi chajik bang lor bang mi chala your people neko a check that message mi ajik kajen ta dana chiran forensic expert check present kajen cha kuli jogono gwije message me jena ka gadwilam chela do nene message ma kaman jara lor bang ka mobile kwa jara mdan we ka kwa jara mdan be kaje duno jene nene ko address no all members of the group dan right katene jen kane jen gwadanan jakhajetin muluno di ijene shi bon danan cha jag message mo chikene jekandia
Guasame ci jaji misala la deng missionar waje ke chiran forensic expert chaje tich ano chwe look chwe nguk kela do look ba nyok mu waje look ka changa wel ka pay ngwan ron kin dangraw wudi jang red bakel ajen changa dane ba da kama char kana ji kware ba look mo ba jo continue so na me amle roda de kon dia te ngaitin ana look da kama char chaje lugen walle du no ken choko chalingono cha look cha kap jok wa chamal kap chongba ko chinete kono chalke C5 group la Africa Union group chiga ben rai wiki juba no so na me agenda andi link ta da na chalu Dr. Machar ngai kone Dr. Machar te garuni jen baro de jokan tama karun da bada lo chara mudi ngai kon dia la kana min we dwelwal we da dien shirmela ken yadi la jena kana min we jenta ya da na we ga jen ke 2018 me we rai we kana man jalla borar no chirma da la na we dong miti ke ji dong de ji la wo gwe ji examine no ne kir karo ala jere we jone so na me da la je report kon la na mutod gwasa me ka ku ko ri to kama gwelek Malaysia kene SPLIO dio jena mo tuo ka penal ke report an chalat but can full information kan jik duno na mo wa mi shoda lat no another report kadar shal ke me buri bi wa de ni SSP dia bi chike je ni chikan goten content nor waya mutin kene kuma SPLIO chikana mak more detail bon wada kan gana jik ba later on gwa bi masini ben ga jamo donc bayen nyogol har madan le road so again information dan go de nywa konkel en bana je kan nada report goro bi channel bi support mi ken channel ken support won goro no jin bi Facebook da bo bi support bi follow more information en bi